Yes, welcome to Wagos Resort Moyale. Armo wajah tadi kau gak dapat. War Moyale, war Sololo, war Moyale Topia. Aku senang sudah tinggal ni. This is the best place to bring your family. Baby yo, aku tinggal so. Pulang situ warerina. Kota Sanggar kita. Wagos Resort lah. Kota. Apa ya? Bona tu rapan. Bos harga tu, Arab kes, wana kanda sa. Wala barbadan namni wala jalatu mena yimi saba kenjir tu jirti kan tan yes go bali yage akamitan kota sanin jere refu lafti suna kam jirta boya mi adi do Wagos Resort moya le go tani fagit wairi aboya anin beha nami heduni outing gasin yagat Nairobi leo never bata ninjit. Kota do. Abu jalal mi. Fulan ate first jole tate outing in rufti jole ne stabati ate moyal kesa jole se stabata ate. Kana la me jole ate kaba. Kanani abo yala alalle gaf duri be ta jole guf qabsi tawan duri la fumin daini bismillah allah bismil ewa konine ta wewe wanya kanda sama na ga tikora faju hai pada sila jarti ya walin jiratu malle bita silar mu furke ci takanu armu badwa ko tagala toma bad وانا كنت سادري نروبي مالي ساتر قال الرابون باغو الرابون فد كوتا سادي بسانغارتي كوتا دي كوبلا فنداي لافتينا مارتلال Narabi ayo nupe, indaga jamu jirba tu Wagos wanya kanda sama di roti ja. Laftiana Ahmad, wana kanda sa. Laftiana Ahmad. Laftiana Ahmad. Kau jatuh. Ijola lena kanu na geti daba. Wagos Resort. The best place for outing. It's going to the sky. It's the moon. It's coming for you. But I don't know what that's talking about. You want? But the government can't have it. I'm okay, but. Wada jole karakan utabati ar idani kaya wal tanang kai la ele Wagos Resort tan ijole na chitabati amma ba filma la ba fati wala san sabok atana gatte me wane kan jalala alam ellen sadasa to ko sirba la boya la wala kan dasa abba fati akante tete Bata jolen tunggu turteman tanah kanulen bisa dekan no faedan. Esian, swimming pool.
Wana se moyal kesa swimming pool fula di biti nargan. Fula to kacalla. Wagos resort. Mela la boya betan sulla la ke jolen da katalala. Akka nami da katala la boya. Gami uwati fi. Gami jolle didik gami nam dira gargara cakasa. Amala me ukuta hangarta. Jarta garta. Wani wal muran injir garani war dirati kaciti warna deni. Wani adani wallalan kal na finjir. Acita batani kulle garana tabat. Patu wako resort. Swimming pool is mine. Soon. Yada getana boya. Swimming pool bisan dakatani swimming. Ambeta wanda ku rabeka. Mila yo kesin dabu mani rake satu. Amo warri daku beku. Aku warri dakati beku. Kapedan bisanu. Arbi daku. Kali aku. Ya gartan abba filman abba fatiyas tan awana tete ba dila flak abban of tutan wana kanda ta amma swimming pool dikate radebete na abela tam manya dai tof gafat is tagging your head to your hand is here it's wolf gafat rumam manya dakan warerin nyama choma fo wadala la boya ke kanda ta dimo sula tun nyat Yaku taboya. Wah. Oh. Sani sulama wal furu fetani. Ani be kawara rosati. Photoshop. Wani Photoshop mo da photoshoot. Tocho dandani tanarmat. Puran tanayu. Warina robule na chi gayya fula kana nargani. Photoshoot wara rosa kota sangati sadumo. Kuno. Fulana picha tara to kolamani. Wani kangarta. Kangartam adikan. Dirsa finitin armirte fulana ta kangarta. Yar. Armir tandu mo abo jawana kamachi pichar ma datu is taking photo wa artibe kolal hol le barbada bada hol lesa es hol ga fadakan hol in tanin gartu tana guddo tanin gartu aboya simi da sani barre sani ban wana kamachi tan holin sigalte kodumam warri pichar ate betana mo jadi koturin belata esa wanyana hotel intal nyama choma chala setani sa tikisukuku jira aye foni jira fona kaka karanga etamo muchele etamo Rusia dan wari Ethiopia Rusia mujele tana ocean tana ugali chabati tana akabana bad wan akaka jirar sagale ali demte barbad picha aterra de bito belat khan sente nyata boya dumbe tada wari kenna yo wanyata radebi wayinge gesan sundi bini tibe bunu ba bun armu karte tana la dum fulan buna karte bunu derra de tabo ya dum guya ka kesintane is out in Sudan for you is mantap aya de me boya yo ta wan photo shoot fetan kawrota wan do sani jolete sa weekend holiday fa barbadan arm aya de ma ya boya na gati tela bangiyo forafa